likhona ilanga elifikayo lapho sithi uNkulunkulu uyakwazi ukushintsha into engeyilutho ayihlalise namakhosi etafuleni. Iyasuka le ndoda ekseni iyahamba ifika iyahlala bayibeka bayayishiya bayandlula abantu yacela abalahlela imali bayalahlela. Kuyenzeka iziyajwayela iziyabona ukuthi kahle kahle yona ingaphila ngalento angasuyitshela ukuthini ngalesimo naso. Kodwa ngizothi ukhona uJesu ofika esimeni asishiye sishintshile. Ukhona uJesu okwazi ukuthatha impilo nesimilo somuntu omusha sibisele endaweni. Inkosi yami Jesu. Yeah. Iyafika le ndoda bayihlalisa bayishiya. iBhayibheli there was this one day la yabona khona uPetro kanye noJohane. Oh hallelujah. Kwasho ukuthi sonke lesi sikhathi le ndoda kade ihlangana nabantu bayipha lokhu asuka kucela. Ngalolu suku yahlangana namadoda yahlangana nabantu abangazelanga ukuzomupha lokho akucelayo ngoba yebazalwane uNkulunkulu uyakwazi ukusifanele nakuba sicela ukuthize kuyenzeka ngasipho sicelayo kodwa sipho kusifanele. Iyafika le ndoda yahlala bayafika uPetro noJohane. Lithi iBhayibheli bayiqolozela okusho ukuthi aboPetro bamangala ukuthi njengoba silethe uJehova okwazi ukusukumisa izishosha wena njengoba uqela imali ungaqeli ukuphila ungonjani onga-understand ukuthi le ndawo kiyo kuyenzeka ukuthi uthole ukuphila okunaphakade kodwa yena ukela izipho kulokukela ukuhamba. Ningakhohlwa abazalwane lapha kuverse 1 ngithi singakhohlwa ihora lokuthandaza. Singabuyela maphakathi Nkosi yami xolisa ukukusebenzisa silahlekelwe uThembi wala ebandleni. Siyaxolisa sibuyele ufunde nje isihloko sendaba. Ufunde nje isihloko sendaba ku chapter number 1. Mangabe uma mphakathi engasiboni cela nimsize oseduze. Chapter number 1 qale chapter number 1 uze chapter number 2 ihloko nje. Isingeniso ukwenyuka kukaJesu. Ukuthululwa kukaMoya oyiNgcwele. Oh hallelujah. Amen. Ngizothi nje ngichaza lento bese ngihlala phansi. Ku chapter number 1 ku-introducewa uMoya oyiNgcwele. Oh hallelujah. Ku chapter number 1 ku-introducewa uMoya oyiNgcwele. Ukwasiyaziswa ngawo uMoya oyiNgcwele. Ngamanye amazwi awukafiki uMoya oyiNgcwele kulezo ndawo. Kusase isikhathi sokumazisa ukuthi kukhona into ekuthiwa nguMoya oyiNgcwele. Onikhona bazalwane. Chapter number 1 udila kakhulu ngokwazisa ibandla ngoMoya oyiNgcwele. Ngifuna ukuveza ukuthi sidalwe yini isikhathi sokuthandaza. Nikhona egameni likaJesu. Oh hallelujah. Ngifuna ukuchaza ukuthi ihora lokuthuleka livele kanjani. Siya ku chapter number 1 sithola ku-introducewa noma siyaziswa ngoMoya oyiNgcwele. Chapter number 2 ngicela ungifundele futhi. Chapter number 2 ukuthululwa kukaMoya oyiNgcwele. Chapter number 2 ila uMoya oyiNgcwele uthululwa khona.
lize lithi iBhayibheli bezwakala bekhuluma ngelimi engathi zingumlilo. Ngamanye amazwi ukufika kukamoya engcwele ebandleni yikho kwadala isikhathi somthandazo. Lalela nibazalwane, lezi zinto ezifana nalezi zilethwa ngumoya oyingcwele. Asikatuki, 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 silethwa ngumoya oyingcwele. Asikatuki, silethwa ngumoya